Musidɓe ɓe jamme kise woni moɗon kala ka toon kala gala duna haray arien hore felluno hewti ka sare men molna ɗo ɗum woni Bergamo ka musidɓe men wi men hihi ka fulɓe yankoɓe tooli e hino ɗaɓɓa arsikeji muɗum ko honɗum noon addimmi ga ɓay haray ko sati kon hino laati hiɗon andi nde hitande ɗo koɓe Bergamo ɓe nodditi jama on fof woni kami woni ɗo e nder o teren ɗo ko ɗo sukaɓe arata tappa mullere nden ndaren hikka kadi ko mojobere honde ardata e sukaɓe ɓurɓe wawde mullere nden ndaren Messi Ronaldo en sen wawaɓe ittude enen kadi ka yimɓe meɗen ɗum noon honde wonata le 17 août 2024 e nder sare Bergamo ɗo haare ɓe nodditi kala dendagal guinéjo kala dendagal africain jo kala dendagal wimi hihi haray hino habba e nder o terrain ka wonden ɗo fi folodiral ballon fi jokkere en ɗam fi wimi hihi fi wondugol feƴƴina ñalande journée mondial meɗen on haray hiɓe nodditi en haray noon hiɗon andi so nodditama haray hiɗon andi mojoɓe ɓurɗe hittude ɗen fof hino ton woni ɓe Treviso woni ɓe Bologna woni ɓe woni kamɓe Bergamo ɗo woni ɓe Verona woni ɓe Brescia woni onno ɓe Prato Firenze haray fop nde ñande hino ga fi folodirgol ka ballon mawɓe e paykun suddiɓe e duhiɓe haray fof hino noddita fi honɗum fi jondidire en juuɗe ɓayno mi wirata noon remen tun Allah sankay ko si en remi en waɗi kile sato do si Allah hino sankana en haray wato yejjutude ñalande ɗo le 17 août 2024 à Bergamo mi waɗane on ɗon inde lawol ngol e numéro ji noddeteɗi fi siɗon faala humpitade onon kadi siɗon faala tawtude ɗe mojoɓe ɗo fi duuɓi arayɗi fi siɗon faala onon kadi haray organise ude noddite jama on ɓay haray ɗon andi duuɓi feƴƴiɗi ɗo cae buyi nodditi ko sakkita jouede ɗo ɗum ko kamɓe Verona adoɓen ɗon kadi ɓe Brescia adoɓen ɗon kadi ɓe Treviso ɓe wanno kadi caego e caego e caego haray foppo hino habbita nde ñalande ɗo le 17 août 2024 e nder Bergamo ɗo min ariyan hilan ton angoy hiɗa ton ko fanɗinɗo fi pullo e pulako fanɗi ɓay fi pullo e pulako wona ko fanɗi hiɗa wawi mullere hiɗa mari paykoy hino wuɗa wawi ñeñal hino wuudi ko falɗa hollude jama on nde ñande wata tulto sakko goɗɗo fillanoma ko honɗum feƴƴata e nder nde nokkure ɗo Bergamo vous donne rendez-vous le 17 août 2024 wata goto tulto sakko leɗa Allah